I veliki pozdrav svima ljudi, dobro jutro, ja sam Amko, dobrodošli na moj kanal. Znači ako zvučim čudno, tek sam sad ustao, znači ja snimam video prije nastave. Želio sam da pokrijem jedan komentar, znači nije jedan komentar, 1000 komentara dolazi, da li se na nekom addonu može, samo da ja stavim slušalce da čujem sebe ipak, znači da li se na nekom addonu mogu dodati kanali ručno. Ovako, vi prije samog početka videa, ne želim odmah da odgovorim, želim da kažem da mi napišete u komentarima teme za videoklipove, jer na Amko Plus mi je lako izmisliti nešto što nije vezano za ovaj content, znači posjetite i Amko Plus, ali za Amko mi je teško zato što nemojte da pišete da snimam neki balkanski addon, to će uskoro doći, 31.3. mi ističe kazna, do tada vi želite da snimim još par klipova, a fazon je u tome što jednostavno ne smijem ništa da objavim što prikazuje ekran, tako da ne smijem da snimim nikakav tutorial kako da se nešto skine i instalira, to jednostavno ne smijem da pokazujem. I sad sam u problemu šta da snimim tačno da je za Amku, tako da mi napišite neku ideju da li želite nešto što nije vezano za ove aplikacije, za addone, tako da mogu nešto i drugo snimiti. Pretplatite se također na ovaj kanal jer trenutno stagnira, znači stoji u jednom mjestu, tako da meni bi puno značilo, a vama je to sekunda, a vama to čak i više pomaže nego meni, jer ja od pretplate zapravo nemam ništa, a vi od pretplate i zvonca imate nove klipove koji dolaze vama obavijesti, tako da lajkujte, pretplatite se, podijelite klip. Sad da počnemo, da li vi sami ručno možete da ubacite kanale na neki addon, bilo koji addon? Odgovor je jednostavan, ne možete. Vlasnik addona, onaj ko je napravio addon, on ima kod addona, znači addoni se kodiraju. Kao što ste čuli kada ste prelazili sa verzije 18 na verziju 19, da se promijenio jezik sa Pythona 2 na Pythona 3, znači tu je programski jezik u pitanju i vi u tom programskom jeziku mijenjate sve oko addona i u tom programskom jeziku vi mijenjate kanale, ali preko listi, ne mijenjate svaki kanal posebno. Znači u pitanju su liste koje se redovno moraju ažurirati, koje se mijenjaju kao da plaćate neku listu da kupujete, tako da vi ručno ne možete da izmijenite taj addon uopšte nikako, znači ne možete jer nemate koda, niti ga možete pristupiti, a samo vlasnik addona ima taj kod i ima liste koje može da ubaci. Vama je teško i doći do tih listi, a lipo i da dođete do neke liste ne možete ga ubaciti u taj addon, možete jedino napraviti svoj addon ako želite. Tako da to je bilo to za ovaj klip, jednostavno ne možete ubaciti kanale osim vlasnika. Nadam se da ste to razumjeli, da je to sada jasno jer dosta pitanja bilo takvih. Hvala puno na gledanju, lajkujte klip, pretplatite se na kanal, pretplatite se na Amko Plus ako vam se sviđa, pišite ideje za ovaj kanal, lajkujte, podijelite video, komentarišite, znam da je ovaj video malo kraći, ali ovako kraći videi, eto, barem mi se pogodaju, tako da mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, do tada, ćao!